Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Ya, so namuntlha ni kha ni vulavula hi ti-challenge leti ni nga hlangana na tona Hilltop Gardens. Yeah, so first of all challenge leyi nga va kona i ku event leyi sungule later than expected. Hi ku laha a va tsale ku event yi ta sungula hi 5, however swi teke nkarhi swinene. Event yi ya sungula around I think sa ku ri bana 8 if not 8. Loko maponyana a va ya performa se yi sungule late swinene. And sweswo i problem because swi vula ku event ya chaka and ku ri ya chaka swo ku na high chance ni nge koti ku teka ti-performances hinkwato, which is what actually happened. Wona then kana issue ya number 2 ni vheta ni nghenelele ya ti-video leyi. Ti-video leti a ni ta uploada nge hinkwato to fana ta vo Dr. Joe Sherimani a ni tekini, and then to fana ta vo DJ Mfundisi na to a ni tekini a na ha uploadanga fika ku na issue ya copyright. YouTube hi ndlela yin'we yi fayerini kahle ka timhaka ta copyright, to be honest. As YouTubers we are not safe at all, munhu a ngo ku strike at any time. So yeah, sweswo swi nga endla ku ni nga upload hi mhaka copyright, and it's extreme to the level yo hambi u fika endla na cover song wa biwa hi copyright. It's crazy. So yeah, sweswo swi nga endla ku ni nga ta upload video letiyani timhaka ta ti-copyright issues mavona. Even then ni tlhela sweswi ni ta discuss mhaka ya safety leyi nga strongly linked ka mhaka leyi ni nga vulavula hi yona yo event yi sungule late mavona. So as you can see ni vekele na map kwalano ku va ni demonstrate. So Hilltop ya leyi nga kwalano ka right far right, as you can see there. So loko mina ni suka ku ri around 1:30 no swi vona ku hey ni fike ni ya room ya mina, so it's getting dangerous ku se van'wana se va ri ku fambeteleni ku se Dr. Joe Sherimani a va performini, but a ka ha na vanhu lava va performa still ma swona it's 1:30. So ni boheka ku va ni famba hi ku hey a ni swi vona ku se safety ya mina ya ha ri kahle, so I had to walk. So imagine ma swona kusuka laha Hilltop na ha ya ka main road leyi nga kona laha ma swona ku it's a very long distance leyi ni nga yi famba kwalano ni ya ka R524, and a swo hela kwalano because I still has to walk around how many kilometers, I think close to 2 kilometers loko se ni nghene ka patu rero ra R524 ra kona. It was dangerous ku loko mi va mi kha mi langutisa ka left hinkwayo loko ni kha ni famba loko ni kha ni ya rumini left hinkwayo la i nhova, and imagine you're walking at it's 1 so ku ba 2 se of course ku se the distance yikulukumba la ni kha ni yi famba like left hinkwayo la go nhova ka left, as you can see there. And the plus loko ni kha ni hundza ku na kun'wana ka fika ni hundza tavern, so a wu swi tivi ku vanhu va hleketa yini loko va daku yini. Like it was very dangerous to be honest. So ni ngo vula ku ni ti-riskini ka event liya like ku fambeni 2. It was a very huge risk. Yeah, mara hayi ni vi ni fika ka room leya mina leya, but ya kona to be honest it was very risky, too much risky ku tirha Xikwembu ni lo pona to be honest. Yeah, mara ni vi ni fika, and then a ka ha va na ti-challenge ti hele kwala ntsena ka during that day ma vona nyana. Leswi nga vuya swi ni endla ku ni question ku why should I attend at the event ta vusiku ma vona nyana. So for now, since mina a ni na xo famba xa straight, to be honest ku na high chance yo ni nga ha attend the event ta vusiku, unless if maybe no va ni koteni ku va ni secure i transportation ma vona nyana. Ku va ni nge guarantee nchumu, but hi ku tsakela ka mina a ni nga ha ta lava ku va ni attend ti-event ta vusiku until ni ze ni kuma xo famba xa straight ma vona. Yeah, sweswo ti hele kwala challenge. Loko ku ri mi nga za subscribe a ni ta ku va na mi tlika subscribe.